Batara Dharma Andika Risa pumadeg mekadilinggih hideung Batara Dharma sakeledang ide ngerendahang pawacan. Wadah piana Nanak sang Dharma Wangsa putran mani letus idewa lintang suci kayon dewa anak itu dalam idewan sahe sing nyak megatin satiu lintang subakti suboto namat reng kanti jani tunana bapu subuh ping dua tu ping kalih ceritane bapu nurek saya nanggang idewan ini dawak ngambe toyo sedurung nanak nekod mai nanak subuh ada cihna nunas tirte tu nanak maring alas dewata buina genah tu nunas tirtane tu sing jadelen alas madur gamu alas dunitu tuane subuh klokta semeton dewa sami sedon itu lantas ada buka nyaman di dewan nih mau kejang subuh emang masing kalau ditu ditubuh ke bapu nurek saya nanggani dewane bapu
ni dewane nyidayang uripang makadi are ni dewa pemekas sirari luar udara. Sakewala buku dewa do panggah subuh dahating satya sing ngiringang sing nagingin buka pikarsan manirani Yan sang bimo kilakar penadiane yen prade are ni dewane sang bima cuk buin kehidupan kakayo natut sang natut didun anak subuh mau kayun-kayun minah-minahin Dewi Madri jantan subuh tas buani dewa yen prade jani tu sang bima buin ke uripan ipun ni dewane Dewi Madri pasti kelakar mangguh ke biakaran duani tanemu keduaning sang bima sampun ke bawah sedo mungkin jantan hidung iringang pemekas biang dane yen prade ke uripan putra dane mewali malih ke marcepadu silih sing dadi sang bima duen keuripan semetonan lenan pasti ke masih lakar murid malih ya nakula nawi saka dewa haler makadi okam dane Dewi Madri sang akula kaping ruwesang saha dewa saking kayu suci
melarapan buan mana hidewu ane pagah ken sahananing gegodan suci nirmale tanpa letah tunana kantiane marupayan asu tenana sing bukan anak las utang ninggalin buat kesadian ibune